abantu babyumve neza, hari urutonde rw'abatoza benshi ugana n'abantu muri Rayon Sport ntago barimo baririnda kugira byinshi batangaza, kuko ndagerageje gushaka uburyo mvugisha umunyamabanga w'ikipe ya Rayon Sport, arambwira ati mwihangane tubwire abari bihangane, ariko amakuru y'abari hafi ndetse na Robertinho ubwe hari akanunu uko ashaka kuza i Kigali. yaba ari choice nziza cyane, yaba ari choice nziza urebye aho yagiye aca byonyine amateka afite muri Rayon Sport, igikombe yahejeje ubwo yaheruka, ukongeraho naho yagiye aca nyuma yuko avuye muri Rayon Sport. Ni umugabo utwara ibikombe, kandi nibyo abakunzi ba Rayon Sport bakunda cyane. Ngira ngo yaba ari amahirwe meza, umutoza umenyereye shampiyona, hari amasura noneho yaza kongera agasanga ayazi safe. Muhire Kevin mu gihe byabikunze bakamwongera amasezerano, Master nawe nuko nguko baraziranye, ubwo Fitina nawe yamubonaga muri APR. Ngira ngo yaba yisanga, kandi ikindi ni umugabo utwara ibikombe, ko twabivugaga yaciye muri Uganda, aho yaciye muri Tanzania nubwo atavuyeyo neza, ariko kuva yava muri Sport ubona ko yakomeje inzira, agomba kuba umutoza w'uruhando utwara ibikombe. Hari uburyo izina ryabyibushye, izina ryarazamutse, n'ibikorwa nabyo birivugira, na CV uko yavuye mu Rwanda ameze yarabyibushye, n'umufuka warabyimbye. Ntabwo byoroshye kumuzana kuri ya mafaranga mwamuhaga, ari mpamvu ubona ko birimo biranagorana mu kuntu, ariko amakuru menshi rwose nuko Robertinho yagaruka i Kigali akaza gutoza ikipe ya Rayon Sport. Iyo ugishakisha umutoza ashobora kuba cyangwa akaba n'undi, abantu babyumve neza, ariko ku kigero kirenga 50 ku bwisumbure uyu mugabo ushaka kuza kumubona ari maratoza ikipe ya Rayon Sport, byaba ari boost kuri Rayon Sport, kuko n'umugabo uzi kuremamo icyizere abakinnyi. Ikindi kandi kiza kuri Rayon Sport ni umugabo uzi ubuzima abakinnyi ikipe ya Rayon Sport ibayemo, yaba ubwo bw'ubushobozi yabyihangane yabibayemo, arabizi. Kiragiye ariko ntabwo afite ikibazo cya mikoro, kiragiye ku bw'abavandimwe, aribwo batahembaga induru zikavuga ahantu hose. Ubu ushaka gusanga bahembaga ibice, ndabyibutse. Amafaranga ntabwo yari arimo. Rayon Sport ibibazo bya mikoro ni ibintu n'ubu ntibirakemuka, icyakemuwe byamaze kuba gatera nzambakanye nonza, mu buryo badahemba bikavugwa hanze, bikagera hanze ahantu bose bigasasara. Niyo kintu ngira ngo Jean Fidel yahinduye, ariko ubundi nta cyahindutse muri rwego rw'ubushobozi agiye gusanga. Ni ya Rayon Sport ubundi yasize ikintu kizero nk'umuntu umenyereye iyo environment Rayon Sport ibamo, imihembere, uburyo bitinda, akagana n'abakinnyi, umugabo uzi gukontrola groupe, ntago wumva ibintu byacitse muri dressing room yiwe cyane. Yango yaba ari choice nziza ku kipe ya Rayon Sport, yagaruka amanazi. Hari uburyo yorohereza abakinnyi mu kudakora imyitozo myinshi, wajya bishingwa kenshi, ariko biterwa n'icyo wamuhaye cyangwa icyo afite. Ubwo ngayo ngukorera kuri Robertinho abariyo, kandi biravuga ko baryamiye amajanja, arabasenga avuga ati Simba yadufashije gatandukana na Andre Onana, yadufashije gatandukana na Andre Onana, akaza kuza kutuba umuringa wacu, akaza kuza kudufasha. Hari amakuru yuko ibiganiro byabayeho, ariko aracyafite amasezerano, ariko hakaba hari amakuru ko bishobora ko ikipe ya Simba yatandukana n'uyu mugabo mu gihe baramuka batandukanye ku kigero cy'ubwisumbure. Ushobora kubona Andre Onana muri Rayon Sport nawe akagaruka. Umwe mu bakiriya ashaka ko bagira kinini bafasha ikipe yambara ubururu n'umweru. Uri kubona ko kugarura ibihe bya kera, kwigaruza bamwe mu bayiciyemo, nimba Sefa agarutse, Robertinho nawe akaba ashobora kuba ari mu nzira zigaruka, Onana nawe byakunda. Uretse ko Onana ngira ngo ukurikije twavuga kuri Robertinho urwego yavuye mu Rwanda afite, yamaze kugeza kuri byiza Rayon Sport, uburyo rwazamutse noneho ngira ngo ataki kuri ya revo yavuye mu Rwanda ariho. Kuri Onana nawe ngira ngo inkuru siyo, ariko si bibi cyane, si bibi cyane, ariko kuko haraho igihe arwana kuri Simba, nubwo icyo abantu bari bamwitezemo nk'umuntu waruvuye mu Rwanda shininga, ariko atasiyo nabyibuke hano mu Rwanda umwaka wa mbere Onana wari kumukubitira ubusa. Ariko ntabwo byagenze neza. Rayon Sport si ikipe yagiye ihirwa n'abakinnyi bayigarutsemo bari barayibanjemo. Twari tubona Sarpong agiye muri Tanzania akagaruka muri Rayon Sport. Sarpong byabaye aho yagiyeho byagenze bite? Ntago wagiye ubona Kamara agarutse muri Rayon Sport, imvune zari imvune. Onana nawe ari mu Rwanda imvune zari imvune, simbona Onana wajya agafasha Simba rimwe rimwe akayitsindira, ugarutse mu Rwanda ikiza cya Onana imyaka si myinshi. Imyaka si myinshi, wenda na Sarpong ari mutoya, ariko Sarpong hanze y'ikibuga byabaye finali. Imyaka si myinshi, ariko nge sinashimira Rayon Sport kugarura umukinnyi wayiciyemo noneho nka Onana. Ntago yaba ari cuva nziza bikurikije na experience bagiye bagera ku bakinnyi banyuzemo. None si cyo bafite ku isoko kingana gute? Kuko sorry gatoya, nashima mugaruye ukigire kuri uwo Onana muri
iyi minsi nibura amafaranga make wamubona ku rwego rwa onana uwo ari we udahenakira muri simba ugiye kumushaka ntabwo wajya munsi y'ibihumbi 100 y'amadolari. Niba ushaka ko wagira amahirwe yo kuba wamubona bikoroheye bitarenga muri za 30 aho ngaho cyangwa munsi yaho, ona ntabwo ari umukinnyi mubi. Ariko rimwe rimwe ngira ngo rya amakipe yacu hano ajya ashaka gutekereza kurenga akareba hanze y'u Rwanda, nyamara hani imbere mu gihugu arimo ibisubizo kandi byiza. Urugero ugiye kuma ngiye kuguha urugero gusa si kumwataka kuri aho hunanura nyihangane, ariko ngiye kuvuga ku rugero hari umurefudako wakinaga ikipe ya Bugesera sezishize wari inshuti cyane na Ani Elijah, uyu musore witwa Steve Boni, umusore w'umuhanga ukina kuri gatatu w'umuhanga cyane. Nta kipe nimwe yigeze numva mu Rwanda iri kumunuganwa cyangwa iri mu biganiro nawe. Yese ikipe ziri kugura nizi kandi si umusore buze kuyihenda. Nyine ikipe zirimo ziragwa nizi, bazere zirimo ziragwa nizi, ziramukeneye se koko aperekere Steven Boni. Rayon Sport ifite umbarenga na Serumogo iramukeneye gatatu. Abo nabakina kuri kabiri iramukeneye gatatu. Rayon Sport yaza gafasha polisi n'ikipe yakina bafite hakimu ukongera uganisha urongera amasezerano bose ni abanyarwanda nacyo bigomba kukibara. Polisi ishaka kumureba n'amagaju mbone iri ku isoko cyane. Polisi ifite Christian ikajya n'umunyamahanga kina kuri gatatu baza na Steven Boni. Biranoroshye kwa polisi uko manager we yinjira kwa polisi ko yashakiye aragenda akibara kwagira imiryango itayifungura kwa polisi imiryango itayifungura emifayi. Nibira ko arandi makipe nka za Kiyovu nayo yatangiye kujya ku isoko atebe nka Kiyovu za Gorira birashoboka kandi Rwanda ifite umudefanse munsi kuri gatatu zamuganiza gusa. uwo ni umwe mu rugero nari ntanze rw'abakinnyi bari beza no mu Rwanda, nyari makipe ugasanga ajya gushakira hanze nyamara ibisubizo cyakwa biri hano iwacu. uwo ni umwe muri urwo rugero. Ariko na Sport ngira ngo sinshima kugarura cyane cyane abakinnyi bayikiniye by'umwihariko kereka ari wa mukinnyi ugiye kugarura wa mukinnyi uramuguze umuvanya ahari, atari kuvuga ngo nuko bamurekuye, atari kuvuga ibintu nk'ibyo ari umuguze nyine ukamukura ku bushobozi bwawe ukamugura ukamuvanayo ukamugarura. Ubwo kuwa kabiri ikipe ya Rayon Sport amakuru dufite nuko ushaka kuza kubonamo umukinnyi mushyashya uvuye hanze y'u Rwanda. Sinzi ngo araza kuba ari ariko amakuru nakuriye nuko ashaka kuza kuba ari umuwinga. Ndacyarimo ndakubagana kugira ngo ndebe ko namenye izina, ubwo ni icyumvirizo. Ndacyashakira ngo ndebe ko namenye izina, ubwo nituramuka tumenye izina turaza kwamenyesha. Ariko kuwa kabiri nagihindutse mushaka kuza kubona umuwinga muri ekipe ya Rayon Sport. Ikimirwa no gushaka kandi rutayizamu ushaka kuza gufatikanya na Charles bari bagashaka ibitego kwa Rayon Sport kwa Murera. Nguko reka twirukanke tuve kwa Murera twerekeze muri Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu bayita APR Football Club. Bantu babyumve neza hari urutonde rw'abatoza benshi ugana n'abantu muri Rayon Sport ntago barimo baririnda kugira byinshi batangaza, kuko ndagerageje gushaka uburyo mvugisha umunyamabanga w'ikipe ya Rayon Sport arambwira ati mwihangane tubwire abari bihangane, ariko amakuru y'abari hafi ndetse na Robertinho ubwe